Yo muri Bibiliya ivuga kwiremwa ry'ikiremwa muntu. Uyu mugabo kunze kurangwa imvugo nyandagazi ndetse benshi mu baturage be bifuza ko yava ku butegetsi kubera kwishongora kwe akaba tutumbe mu biremwa byose mu mbwirwaruhame ikoresheje imvugo nyandagazi byatumye umwe muri ba musenyeri asaba Imana guhagarika akagasuzuguro k'uyu mugabo. Dutare tutumvisha ukuntu Imana yaremye Adamu na Eva ikabashyiraho ibigeragezo yatumye abanyafilipine benshi cyane bacikurondogoro ndetse baramunenga karahava cyane ko igihugu gito n'abayoboke ba Kiliziya Gatolika bagera kuri 80% aho habarurwa miliyoni zisaga 100 z'abagatolika. Akomeza agira ati iyo Mana y'igicucu ninde waremye ikintu cyiza kizagerageza ndetse kigasenya ubwiza bw'umurimo wawe. Musenyeri Arturo Bastos usanzwe ari umuyoboke wa Perezida Duterte yagize agahinda kenshi cyane kubera amagambo mabi uyu mu Perezida yavuze ndetse asenga amasengesho menshi cyane asaba Imana guhagarika uyu mwibone. Senateur Antonio Trillanes wa kane nawe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Duterte yavuze ko uyu Perezida ari ikibi ndetse ibikorwa bye byuzuyemo ubugome bukabije cyane kutagira umutima no guhubuka. Abantu batise ubwa mbere Duterte atukanye ku mugaragaro kuko yatutse Obama wahoze ari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku babyeyi be ndetse atuka umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis aramwandagaza.